دلشاد خورتکی 24 سالی شنگالیە دنافوێ پێلا مەلیۆن پەنابەران دەبوو. دەما کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی داعش بەسەر هەرێمێدا گرتی ئەوژی شنگالی ڕەڤە و پشتی خەباتەکە دوور و درێژ ji بۆ وارێکی بسەلامەت ئەو لە کەمپێکی ئەڵمانیا ئاکنجی بوو. ئەو دەبێژە بلندبوونا پشتەوانیە لێ ڕاستگران ژێڕەنە خەمە. ترسەکە منینە پشتی ئەمەش جهێت ترسێ هاتین جهێت ترسێ عراق بوو بێژم تا ئەلمانیا نەجهێت ترسێ ئەکە حیزبێک چەندی بقەوەت بوو هەروێ طریقات دیموقراتیە مەشینێ و ئەلمانیا بەلەدێکی دیموقراتیە ئەس دەستخۆشیە ماما مێرکەلت کەم ئەب ناوێ خۆب ناوێت چەند لاجیا هەمشکی لەسەر جادەیە دەرڤەی کەمپێ لە ڕۆژهەڵاتە بەرلینێ پۆستەرین کەمپێنە هەلبژارتنە ئالتەرناتیفە ئەلمانیا هێشتا bi دیوار و بستونان vemane. Yek ji wan posteran wêneyekî jineka spiya dûcana û li ser nivîsandiya Elmanên nûh em ê bixwe vê durist bikin. Xanim Gesî Mensûr kempê ku Dilşad tê de dijî birêve dibe. Ew dibêje Dilşad bi şansa gelek xortên penaber hene hikûmetê piştguh xistine. I think this is really dangerous because Ez bawer dikim ev gelek metirsîdar e. Çînku hindek xort rêka xwe winda dikin û tiştin xirab dikin. Penaberên nûh alîkariya hev dikin heta li ser rêka rast bimînin. Bernameka hikûmetê bi navê Multeqa penaberên Sûrî û Iraqî li mozexana Berlînê fêrî rênîmayiyan dikin. Ew penaberan fêr dikin ka çawa jiyanek nûh li Almanya dest pê bikin. Ev ne sebaret tiştê nav muzexaneyê ye. Belkû çawan tu li nav bigerî û rengvedana xelkê dê bi hevra çawan be. Em dibêjin wan dema em nû hatin em fêrî çi bûne? Selma Ciret jî ji Sûriyeyê û gerîdayan agahdarî naverokê muzexana dîrokiya Almanya dike. Piştî şerê cîhanê duwem Almanya wêran bû. Çawa Almaniyan welatê xwe avadan kir, ev e dersa giring em fêr bîn. Ev parçe ji Şamê ye. Dema xelek bibîne kulturê wan li muzexanê tê nîşandan wê hestekî li ceman dirûst bike ku rêz li kulturê wan tê girtin. Bêyî vêna guncandin nemimkîn e. Bi van renga bernaman hikûmet dixwaze întegrasyona penaberan bi lezbê xe. Renga ew erkek qurs be. Ji bo penaberên nûh hatîn weka Tonî û Selma çareserî ne piştevaniya dewletê ye, belkû çawa penaber bixwe alîkariya hev bikin.